दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। अरुणोदय 3.0 बेनिफिसारि जाय बिथांमोना मोनबाय दं, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मिथिनो लागा आपडेट लानानै फैदों। बे आपडेटानो जाहैबाय नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआ नैबे अरुणोदय स्किमनि जोहै 5,000 रां खेबसेयावनो नोंथांमोननो बेंक एकाउन्टआव सोनो थांगासिनो दं। जोङो बे आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै सावरायगोन। जाय बिथांमोना नैबे अरुणोदय 3.0 नि लाबखौ मोनबाय दं, नोंथांमोना खेबसेयैनो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेंक एकाउन्टआव 5,000 रांखौ मोननो थांगासिनो दं। नोंथाङा बे 5,000 रांखौ माब्ला मोननो हागोन, बेनिबो आसाम गभर्नमेन्टआ फोसावदों, मान्थखौ फोसावदों। नोंथाङा माबे मान्थआव नैबे अरुणोदय स्किमनि जोहै 5,000 रांखौ नोंथाङा मोननो हागोन, मानि थाखाय होगोन, जोङो बेफोर गासैबो आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै सावरायगोन। आरो लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय अरुणोदय 3.0 नि रां सोनायनि प्रब्लेमनि बागै मोनसे बिग आपडेट फोसावनाय जादों। बेनो जाहैबाय जुदि नोंथाङा अरुणोदय 3.0 स्किमनि जुदि रांखौ नोंथाङा मोनबाय थायो, नाथाय बबेबा मोनसे मासाव जुदि नोंथांनि बे अरुणोदय स्किमनि 1,250 राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव हाबा, आसाम गभर्नमेन्टआ नोंथांखौ रांखौ मोनफिननो थाखाय मा प्रसेस खालामनो होदों, जोङो बेनि गोनां आसाम गभर्नमेन्टआ फोसावनाय जोङो आपडेटफोरखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि जोहै जोङो नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा मिथिबाय थानो सानदों, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियाव सावरायग्रोनि नैबे अरुणोदय 3.0 बेनि रांखौ खेबसेयावनो आसाम गभर्नमेन्टआ होनो होननानै 5,000 रां खेबसेयावनो नोंथांमोननो 5,000 रां होगोन। बेखौ माब्ला होगोन? बेखौ नोंथांमोना 2026 फेब्रुवारि मान्थआव नोंथांमोननो होनायनि बाथ्रा बुंदों। आरो बेखौ नोंथांमोननो मानो होगोन? नोंथांमोना मिथिखायो आसामाव फैबाय थानाय समाव बिधान सभा इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानै खेबसेयावनो नैबे फेब्रुवारि मान्थ, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिल, मे बे मोनब्रै मान्थनि नोंथांमोननो अरुणोदय रांखौ खेबसेयावनो सरजाबनानै 5,000 रां नोंथांनो होनो थांगासिनो दङ। जेबो उसुबिदा जायाबा, मानो होनोब्ला नैबे अरुणोदय स्किमा मोनसे पलिटिकेल स्किम। जुदि कड अफ कन्डाक्ट जुदि नाङो, अब्ला बे स्किमनि रांखौ नोंथांमोननो होनो हानाय नङा। बेखौ नोजोर बोनानै गभर्नमेन्टआ दा सोलिबाय थानाय गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननो खेबसेयावनो मास मोनब्रै, नैबे मास मोनब्रैनि अरुणोदय स्किमनि रांखौ नोंथांनो खेबसेयावनो फेब्रुवारि मान्थआव 5,000 रां होनो होननानै बिथांमोना बुंदों। आं दा नोंथांमोननो भिडिअनि जोहैबो आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरगोन। অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰায় 37 লাখ হিতাধিকাৰীলৈ বৃদ্ধি পাব। আৰু আমি ইমানো চিন্তা কৰিছোঁ যে যিহেতু নিৰ্বাচন ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব ঘোষণা, মাৰ্চ, এপ্ৰিল, মে অৰুণোদয় পাব নাপাব মানুহৰ মাজত সংশয়ো হ'ব পাৰে। যদি নিৰ্বাচনী আয়োগে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাক অৰুণোদয় দিবলৈ অনুমতি নিদিয়ে, তেতিয়াহ'লে আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে যাতে আগতীয়াকৈ 4 মাহৰ অৰুণোদয় দি দিব পাৰোঁ, তাৰো ব্যৱস্থা এই বাজেটত আমি ৰাখিছোঁ। যদি আমাক অনুমতি দিয়ে প্ৰত্যেক মাহত দি যাব, আমি নিৰন্তৰভাৱে দি যাম। কিন্তু যদি আমাক অনুমতি নিদিয়ে যে এইটো পলিটিকেল স্কিম, আপোনালোকে দিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষতেই, মে মাহৰ 10 তাৰিখে নতুন চৰকাৰ হয়, অৰ্থাৎ মে, এপ্ৰিল, মাৰ্চ, ফেব্ৰুৱাৰী 4 মাহৰ ধন যাতে আমি একেলগে দি দিব পাৰোঁ, অনুমানিক 5,000 টকা একেলগে, তাৰো ব্যৱস্থা এই বাজেটত আমি ৰাখিব পাৰিছোঁ। दानिया जोङो मेन आपडेटखौ जोङो सावरायबावगोन। गोबाङानो अरुणोदय स्किमनि रांखौ जाय बिथांमोना सिलेक्ट जानानै दं, सायख'जादों, बिथांमोना दासिमबो अरुणोदय 3.0 नि रांखौ मोननो हायाखै। नोंथांखौ गभर्नमेन्टआ मा खालामनो खोथादों, जोङो बेनि बागै सावरायगोन।
बा अरुणोदय स्किमनि रांखौ मासावनो मास मोनबाय थायो मानिबा जाहोनाव जुदि नोंथांनि राङा बेंक एकाउन्टआव बबेबा मासनिया फैया अब्ला नोंथाङा मा खालामनो बेनि आपडेटखौबो नोंथांमोननो आं एसे खोन्थाहरनि नोंथांखौ गभर्नमेन्टआ KYC नोंथाङा बेंकआव थांनानै KYC होनो गभर्नमेन्टआ खावलायदों आरो नोंथांनि नैबे अरुणोदय स्किमाव होनाय मबाइल नाम्बारफोरखौ एक्टिभ खालामनानै लानो खावलायदों आसाम गभर्नमेन्टआ दानिया बिथां CMआ बेफोरनि बागै मा बुंदों जोङो भिडिअनि जोहै नायनि অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবৰ কাৰণে বেংকৰ একাউণ্টটো ঠিক হৈ থাকিব লাগে KYC know your customer বহুতে KYC নকৰে কাৰণে অৰুণোদয় টকা জমা নহয় চৰকাৰে দি দিয়ে টকাটো মাজত পৰি থাকে একাউণ্টলৈকে নাযায় কিয় একাউণ্টটো KYC হোৱা নাই আপোনালোকে নিজৰ বেংক একাউণ্টটো পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব নিজৰ বেংক একাউণ্টটো যদি পৰিষ্কাৰ হৈ নাথাকে তেতিয়া হলে অৰুণোদয় টকা আমি পঠালেও আপোনালোকৰ একাউণ্টত গৈ নাপাইগৈ এইটো হল 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ অৰুণোদয় নামৰ বাবে আপোনালোকে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিছে সেই মোবাইল নম্বৰটো এক্টিভ কৰি ৰাখিব কিবা কাৰণত যদি মোবাইলটো পৰিৱৰ্তন হয় চৰকাৰক জনাব তেতিয়া আমি নতুন নম্বৰটো আমাৰ লিষ্টত সোমাই লম তৃতীয়তে আজিলৈকে আমাৰ কোনো অফিচাৰ নাছিলে অৰুণোদয় নাপালে আমি ক'ত যাম এতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেক ব্লকত এজন অৰুণোদয় সহায়ক থাকিব যদি মাহত টকা নাহে ব্লকৰ অফিচত গৈ আপোনালোকে অভিযোগ কৰিব পাৰিব তৃতীয়তে এটা আমি ফোন নম্বৰ দিম আপোনালোকক যদি ব্লকত যাবৰ কাৰণেতো কষ্ট হ'ব গাঁৱৰ পৰা এই ফোন নম্বৰটোতো আপোনালোকে ফোন কৰি ক'ব পাৰিব যে মোৰ নাম অমুক মই অৰুণোদয় পাই আছিলো যোৱা মাহত অৰুণোদয় টকা সোমোৱা নাই তেতিয়া হলে আমি লগে লগে এই অৰুণোদয়ৰ একাউণ্টটো চেক কৰি আপোনালোকক ঠিক কৰি দিম সেই কাৰণে অৰুণোদয় যিটো নম্বৰ আপোনালোকে বাতৰি কাকত বা টিভিত পাব যদি কোনোবা মাহত অৰুণোদয় নাপায় লগে লগে আপোনালোকে আমাক জনাব আৰু এটা মই কথা ক'ব খোজো মানুহ মানে মৰণশীল ধৰি ললো মোৰ মাৰ নামত মোৰ আইতাৰ নামত অৰুণোদয় আছে কিবা কাৰণত আইতাৰ মৃত্যু হল বুৱাৰীয়েটো অৰুণোদয়টো পাব লাগিব কাৰণ একাউণ্টটো আইতাৰ নামতহে আছে এই নম্বৰটোত আপোনালোকে ফোন কৰি দিলে যে মোৰ হাহুমাৰ মৃত্যু হল এতিয়া অৰুণোদয়টো মোৰ নামত দি দিয়ক সেইখিনি কামো আমি আপোনালোকৰ কাৰণে কৰি দিম যাতে পৰিয়ালটো অৰুণোদয়ৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিব নালাগে আৰু সবচে ডাঙৰ কথা ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে একাউণ্ট ধুনীয়াকৈ ৰাখিব কাৰণ ফেব্ৰুৱাৰীত এটা মৰমৰ উপহাৰ এটা সোমাব গৈ আছে